September ni somni le panga ania voin khan longtlai DC office sambara puar khol liana kum somriat le pariat EOC veng longtlai hena India rama civil mi te tana hoisen choi moina Jivan Raksha Padak Award anna hun man ani hoisen choi moina na kentel citation le medal lan tu longtlai DC pu ejlal ming thanga chuan miro puite choi moina hun man ani thei chu lom ati thu sain longtlai district chunga India rama civil mi hoisen choi moina sang berdong thei a chu alom omin aro pui tak zet ani ati DC chuan choi moina sang tak dong thei tura ma latu khotlang ruai tu te chu fak ati thu asaya choi moina chu mani du thuwa don ngot thei ani lo thu le mi hoisen te tan chau ani a district angzong puin kan lom puya kan ngai san thiam atu le ani ati puar khol lian hi stroke awanga enkol mek ni in choi moina hi afanu PR wanlal dikin hena hlan ani a tangka fai ro chu August ni somni le pakhat sang ni le somni pathum khan cheka hlan alo ni to ani choi moina hlan na hian pusi laltluangan chung ko ayo in thu asaya puar khol lian hi kumu palam to ani a midang nun chan thei tu din huna ding chu chung kwa po an lom hle ti soin choi moina hlan ani theina tura mal tu khotlang ruai tu tele sarkar chunga lom thu asoi puar khol lian hian October ni somni le pasari sang ni le somni pakhat khan an kom chaka power and electricity department ten transformer anda siam that tuma na thok mek EOC veng longtlai pu hlal rin chana chu karanin manin pu ar khol lian hian mautlon mangin a chan chuak ani Jivan Raksha Padak Award hi India ramin mi huai sente hun le mun harsa takara mani nunna thapa midang nunna chan chuak tu te hena a hlan thin ani a award hian medal citation le poisa fai cheng nuai khat a keng tel